Andalusam Andalusam Andalusam. Opet jedna legenda koja je u vezi sa vama, to je susret sa muftijom Zukorlićem. Opet slučajno i opet više nego zanimljivo. Toliko zanimljivo da bi bilo grehota ne podsjetiti kratko na taj susret. Pa oni su mislili da prođu... Mnogo toga govori o svemu. Mislili su da pođu, znači nisam ih zaustavio, nego su spremali da pođu sa njihovim vozilima i onda sam prišao... Gdje se dešava? U Kolašinu? U Kolašinu, da. Prišao sam da se upoznam i sam želio da upoznam. Normalno, predstavio sam se, predstavio muftija Zukorlića sa nekom afirmacija o vama ide daleko ispred vas, znam ko ste. I počinjemo razgovor, znači razgovori u današnjem vremenu, tu su francuski strukturalisti potpuno u pravu, idu uvijek u dva pravca. Jedan je uvijek o moralnoj propasti našeg vremena, pojedinca, odnosno, a drugi uvijek o novcu na neki način. I sad, shvatite, oni u tom trenutku meni doživljavaju kao nekog potpunog anonimus laika po pitanju islamske religiozne literature. I ja vidim u jednom trenutku bukvalno se stvara jedna situacija da ja pokažem to znanje. Jer mi govorimo već o novcu. I ja kažem, pa zar u časnom Kuranu, u suri El-Bekare, u 275. ajetu ne stoji zapisano: oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šeitan izbezumio, zato što su govorili kamata isto što i trgovina. Allah je zabranio kamatu, a dozvolio trgovinu. Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđe. O vjernici, bojite se Allaha i od ostatka kamate odustanite ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, to vam onda nek znate rat od Allaha i poslanika njegova. Tu je bilo 3 džipa, oni su svi zašli, i obezbeđenje, i profesori medrese, i oni gledaju mene. Jedan me pita, kaže, pa jesi ti čuo koliki je grijeh kod muslimana kada se zakida, kada se mjeri to? Porko normalno jesam, u 83. suri stoji zapisano: u ime Allaha milostivog samilosnog, teško onima koji pri mjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kada drugi kupuju, a kada drugima mjere na litar ili na kantar zakidaju. Kako ne pomisli da će oživljeni biti na dan veliki, na dan kada će se ljudi zbog gospodara svjetova dići. Ljudi su fascinirani. Ljudi su mislili ili skrivena kamera ili nastavlja se, znači, i potpuno ih razumije. Ja počinjemo postu, ali ja sve citiram, znači u tom trenutku znam časni Kuran, pa bukvalno na pamet. Ja kažem, piše u također suri El-Bekare u 183. ajetu: o vjernici, propisujemo se post kao što je propisano njima prije vas da bi se grijeh klonili, i to neznatan broj dana, a onome od vas koji bude bolestan na putu isti broj drugih dana. I ja se citiram, u jednom trenutku oni svi stoje oko mene i kažu: ko sam? Ja kažem, policajac i to. Pa kaže, nevjerovatno je tvoje znanje, ali to je ono vrijeme koje sjećate kad su se one tragedije dešavale u Srbiji, kad su one djevojčice nestajale, Tijana Jurić, Ivana Podrašić, to tragedije. Prošlo ljeto. Da, i počeli smo te priče. Ja kažem, to je u časnom Kuranu sve, u toj eskatološkoj dimenziji časnog Kurana predviđeno. Oni gledaju, pa gdje si ti to našao i to? Pa ja kažem, piše u 81. suri et tekvir, prestanak sjaja, kad sunce sjaj izgubi i kada zvijezde popadaju i kad se planine pokrenu i kada steone kamile bez pastira ostanu i kad se divlja životinje saberu i kad se mora vatrom napune i kad se duše stilima spare. I kada živa sahranjena djevojčica bude upitana zbog kakve krivice umorena i kad se listovi razdijeli, kad se ne bukloni i kad se džehennem raspali, ja citiram do kraja, pa oni kažu, pa ti čitav časni Kuran znaš na pamet. Ja rekao, znam od El Fatihe, to je od početka, pa do ove nakon izučenog Kurana, ukrasna su ukras mirosnog Kurana, obucena s odjećom Kurana, uvedene su džane, zanicitiram sve. Kaže, pa ti kad umraš, tvoja će duša odmah u dženet, na hiret. Ja rekao, ja sam pravoslavac, ja nisam musliman, ne gledam na povjerenjem, ja pokazujem brojanicu da sam pravoslavac. I mene kaže muftija, kaže, kunem mi se, poći ćemo u ljetopis, izaberi auto koje želiš, bit će tvoje odmah. Ja rekao, normalno da neće i to, milo mi je što sam ih upoznao, jako mi je drago i to. Pa oni oči insistiraju, ne moraš kažem potrebno da kažeš hvala, zamijenimo brojeve, nama je merak, to želja nam je tako kad znaš to. Nevjerojatno. Veliko vam hvala što ste bili gost u Živoj istini. Hvala i vama, gospodine Šuković, hvala.